Сегодня в Нальчике, в Музее изобразительного искусства, открывается выставка «Сокровища земли нартов», в которой принимают участие художники карачаево-балкарского народа, которые подготовили большую экспозицию по мотивам нартского эпоса. Первая выставка уже проходила в Черкесске, а сегодня с творчеством наших художников мы знакомим жителей Кабардино-Балкарии. Kurtu kölden çıkıp barabız, oy ravoy. Nar törüzmege Allah'ımızdadı, oy ravoy. Onu yüreği kanımızdadı, oy ravoy. Anöktemliği barımızdadı, oy ravoy. Karlı tavlağa biz terk yeter biz, oy ravoy. Dommayla kırıp biz keltirlik biz, oy ravoy. Ullu kobanla biz terk öter biz, oy ravoy. Karanogayda çarış yeter biz, oy ravoy. Nar tatla yerini titretelle, hoy ravoy. Yıldızlı köke uçup ketelle, hoy ravoy. Eli yakanatı başımızdadı, hoy ravoy. Mart yolumuzda olcarı tadı, hoy ravoy. Sarı sunu boynun saklaydı, oy ravoy. Nar tellerini tamçı tammaydı, oy ravoy. Kuğun kazavatma dev bolluktu, oy ravoy. Suudla savlay kannan tolluktu, oy ravoy. Nar sadakları kübe teşelle, oy ravoy. Nar sılpınları gelev keselle, oy ravoy. Nart kalalarımız ökten turalla, oy ravoy. Nart ellilerini cavdan saklayla, oy ravoy. Doğmayında solup olmaydı, oy ravoy. Doğmayında atın koymaydı, oy ravoy. Eliyab olsun bizge yol berlik, oy ravoy. Kara kargava bizge güç berlik, oy ravoy. Kolan tuyakka cerçi damaydı, oy ravoy. Kolan tuyağı cerge batmaydı, oy ravoy. Gemud atlansa cer titreydi, oy ravoy. Minni tavundan buzla tüşedi, oy ravoy. Çuvana sırtında sadak atarız, oy ravoy. İtil boynunda boza tartarız, oy ravoy.